Souleymane Ba a jarama. On jarama. Dental pelli ɗe gona lamiyankoji ha e pelli goɗɗi daraniɗi haqqeji bani adama ton to nder leydi Guinée onon e awokaɓe mon on joƴƴini wullitande na mbiyen plainte ñande altinere feƴƴude nde fewde yimɓe hewɓe tawi ko mawɓe e nder leydi ndi ha e kononkoɓe bel haɗa wawi min artande e hol sababuji ko lebbi tati caggal ko watno to dingral Zéré Koré joƴƴinɗon ndeɗo wullitande. Ko gonga woni lebbi tati inne to neeɓi kono on geli albala o sifa ɗum ɗon waɗni haray DTF donc laamu mum inne mo tefi kono menen min yiyaali rapport ko ɓe tefi ko donc menen organisation de défense des droits de l'homme wonɓe Zéré Koré may min jonnidiri juuɗe min nangi tefa ha ndaara tawa ko laamu mum wi ko wondema ko capanɗe jowo e jeego wara menen min tawi ko 150 e hoore ko ngomɓe jaɓaali min naato e nokkeeli go kamen innano wondema fureeji no naɓa suuɗa ɗum kaka nder camp militaire Zéré Koré donc ɓe jaɓaali yimɓe amen ɓe naata toon ɓe annda exactement ko honno ɗum ɗo woniri ko fureeji jeluɓe naadi toon ɓe wureeji ɓe ɓiɓɓe mum wara e nder mum ɓuy inde yitaali fureeji ɓiɓɓe mum ɓen kono yeru ko min tefi ko min haalana hiwi ɗum ɗo pelletteɗo maayi ko ɗum woni 150 donc min moƴƴini rapport on rapport min yaltinnomo la maison de la presse Conakry ɗo yeeso avocat ɓe ɓen ƴettuɗo ɓen fi on albala ɓe publie on rapport min andini jama on e presse ji ɗin fof wondema no ɓuri 50 ko laamu ngu wi kon e inni men laamu ngu addi rapport moƴƴini rapport o ɓe addi ha ka premier ministre on kono ha joni gooto yiyaali o rapport on jiyani rapport o on ganda ko woni e nder makko min anda ko woni e nder on rapport fus ɓe ganda donc ɗum waɗi min inni joni noon ɓayri pellet watti pellet ɓen yimɓe warama yimɓe barminama yimɓe mutinama e jaɓaali kadi tefo en yaha ka haani yahede to fof e bloqué ɓen men fof donc min inni wondema joni min wullitoto min windi plainte min yeeyi min déposé ka tribunal de première instance kono ñandi plainte o joƴƴinte ñandi hen laamu ngu ɓami pellitti woni ɓe itti e jondi mum o mo ganduɗa ko Fassou Goumou gonnoɗo hoorejo délégation spéciale joɗinoɗo toon o gouverneur kam e préfet mo Zéré Koré ittama ɗon kamɓene ɓe nawama banggue goɗɗo beele e yiyande moon ɗum ɗo ko feere jagguinoje puɗɗima wadde ummade e laamu ngu faade woni yimɓe bon menen tere manna noon min yiiri min faamidi o moɓe itti président mo délégation spéciale on o wowli o inni kanko o anda ko o bonni ha o itte par ce que ko kanko woni président ɓe délégation spéciale ɗiɗi fof e Guinée forestiére donc o anda ko o ittira na ɗo fii on haare ko waɗi Zéré Koré on ɓeeɗa affectaɓe ɓen gouverneur et préfet o ko kamɓe andi ko ɗum ɓe déplaciri ɓe ko ɗum ɓe ittiriɓe ɗon kamɓe ɗo laamu ngu pet wawata wowlude ɗum kono ko ɗum portoɓe ko c'est une fuite en avant donc haray menen min faama ko ɗum ɓe ɗemori par ce que kaɓe yeehi tawi ko nder hay so tawi ko gaɗa leydi ko gaɗa leydi ɓe yeehi so tawi plainte waɗama hoore ɓe noddete jooɗoɓe ɓe ñaawe c'est clair waddi o noon plainte mo mbaɗɗono holmbo toɗɗi beele ko ardiɓe leydi ndi walla ina waɗi fiwilɓe walla ko konunkoɓe ko mbawɗa min haalande eɓe plainte mon o toɗɗi ɓe wulitere ko waɗa ɗo koye hoore ministre ɓe goo kañum e gouverneur et préfet président délégation spéciale commandant de zone militaire o commandant gendarmerie o commissaire général de police Zéré Koré on ko ɓeeɗo fof wullita e hoore mum ewa lamdal battinigal holko woni daawe goɗɗi paaɗe arde e ummorade e moɗon e fedde mon nde justice on ƴetti plainte amen on d'ailleurs ɓe ƴetti procureur on o gasata convoca nodda e wullitaɓe e hoore mum fof ko ɗon ɗon normalement doit hittade ɗo ɓe waɗayi koko inete instruction donc ɓe heeɗo wullitaɓe e hoore mum ha mourade o faaɓe siɓe fuɗɗo ñaworde ko ɗumen sabbi a jarama Souleymane Ba RFI Fulfulde yettima awa on jarama min kadi mi weltita kota